Kubor nakaslab jong unongsan hima. Keren lo ba pastul song di petisi siam sungkut mesti sambah jong ka jela ka jungi ngilayo ya ka clear picture menta ba ka jingja ya ka ni no tahun ni sam na du jing dawa ki jungi na du arja ka pra la pensyai singi ba baro asyong hapo kana mar hapo ka diskonsul na mar diskonsul ka ya ka lan forest ka na ka schedule dia kata na du ki por inshallah frame ya ka schedule dia ba hapo ka ni ka schedule menta ba kinang riamen ya kata ka land bill tigila ada syong yang standing committee petiton manhakani bena April balai itu ini baila perjo yang diskonsil bahkan penkloy na urut man hakatu la pendrungi dai kredit ba kaseng jungi kadawa ya kata ka freelance registration jing ada registration ai kicaka ta ki than kaput nang than kaput rei wa na kicaka nong nong baila betra tasfang ti kata ka dei ka ba ngi la sultan ya kata rei ngin nang kaniru kam dei bida kasin ka ba kan syukut no tang ta ti ingin sanang lek bida support diskonsil market ngajing ajing mut jong di petisian mentai ba ka ada gila penbor no ya ka diskonsil bahkan si syong no ya ka special station batang si sngi du lala man le bakin sim no ini karai naka diskonsil naka kasir atau nama diskonsil kindalala ban pas ya kani tekemot lasuk namar bakini giwe atau nama diskonsil ban segi arli ini ka garus berka chances kini ri lalong no manong lalong no kopi paste ya ketua yu gila lala lupa ban sim ya tu la ya karai ko berang ni ti kabasa ti ngi menta ngi ada keren rup ya ka wei ka phang kalong no ba ngi di mana ki police force police battalion station po kan kham tam ki jaka belong sensitive area kumonong no mutu jing jam ngi wan man hangi um di jaka ngi lapan ya kataru ba kini ban kan chuchu ya kini ki police personal kemudian ban bu sini ki jaka kemudian station po ki kan kam po ba long no bong no ki jaka ki kham long sensitive di kataru kilak ilong ba kinsa syong mardor no kan minister ba in sakhat mardor ba ini syong banyak keren haro yang kata jadi gading kani ka jingja ba ka bangiwan ngi man ha kani kani bangiwan station bagiwan gi khat juni adin ka jingsa sho syadat ki tingilai keren jangai di bat ngila ongru ba kitsim ya ka ngila perjo ya government ba kitsim initiative ya kani ba kitsim very serious initiative ba kan le bagi di balle ino mardor kang ba kan baka jing syale syo syadat jungi beri ku jungi kanumlong kata jam daw serta ka jam jungi namar ka jing kum ku jing le jungi the kamdon kanu intention bangin le ta ba ishrut na da benit ba ta ba ya pa ya pra dan ban pen huri-huran the le ka jing le jungi yang the ngilet ta ka lenti ka ba da ka lenti ba ka ba ngilet manong tamon sukli jingkli laki yo permission nei di halor kata ko wiru nakaliang government ko magila pha ya ka DC office na ya ka district administrative syati siapo ka jaka na magimpat yo ka report adu kan menta de kalayo report yu bigla wan le nu lawan sangge nem tingiru nakaliang bajung iru gidawa na ka sarkar jelah ba kanirap ya kitu gi khot kejungi ki belangan atu apot di bahkan dei nu tong bahkan ba kin yo tong jingirap manong bai bai luksan lewat ikhtiar kita belajar akan lang leman pen yo lem kita ikhtiar ki jungki jaga ke ba na kalian jungi lapan pau long ba kadai kawin na pedang ki machinery kaban trekam ya kaban sna ya ka registration of land kata kali council IT ha pa kaseng mangile bani kedo yo chief executive member juga khasi health atau security council ya ka ba kloi hiru na kalian jaga seng ni hapan push ya council ba pun ba council ba kadai ban pun kret ban pun kloi ban mandra ya ka registration of land ha kadai ba kini ki jaka kita hamtam ki jaka de border areas ki ba ha pa pedang Indo Bangla kumjoro interstate border pedang Meghalaya Assam tikini ki mat ba kongsan ki ban nakaliang jung seng i pen kre ne ka por ba ngi sautu ya ka ban nakaliang jung deputy chief minister mdai pen pawro ba kadai nakaliang ki jung ka sarkar jela kalong ka bakloi ban result ya kini ki boundary issues Tiga ke bang isu kemen jika dia ke bang nakalian jung ipan pau ngila debi iru hau ti usnam arja kan rio ha ke bang nakalian jung kasorka jela jungi ha ke por baka nakalian jung kasorka stang bachna ya ke Indo fencing Indo Bangla fencing border kita pentri kam da ke fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and the settlement act arja khatlai kani ro kala ban result ya ketika Indo Bangla fencing border ti balai kasorka jela ke bang ko ban ong mentang ke lomba kasorka jela ila pen pau ro bak ham kloi kadi ban bu ya ki police force support di border areas lani la ban bu ki police outpost support di border areas ki ba ha pi
haki jela rajong ibrei jaga kita ibran pok jela Meghalaya ka sarkar kadang kamban pengkre om shu kanang bagi ni police force kindan pok police bazar om shu bagi ni police force pin pengkre tanah kadang banyada yo covid-19 andai ki police force unta kalau ke badan kam ki bagi sarkar jela ke depan pha chapok kita ki border areas namar kan ni kan shu kesin ke benkong ke beja la bon sin ngira GE ya kajing sak so kajing sak the kajing sak penyap jong ki briu ki jong i ha ki border areas la man kapor om dei shu tang ki dekhot jong kaseng United Neutral Movement ndai ki dekhot seng balang ki babon ba kila sa pen sitong man la kapor ha ki briu ki badai siti chpo border areas khamtam e ha ki bri na pok jela asam te ka ei ka bang ko ban persengau cha sarkar jela bagade ban simti mardo dengan benta ban pentri kam om shu ban penslam dak ban ra yang digamat apa kami jong chief minister dan apa high level committee ban resolve yang boundary issues kita lagi digimat ki ba kongsan e ki ba nak liang jong seng ko pa ne ko po